Wadhie mano pautu kikumati mar mine ma volleyball ma KCB kawuono loyo Kenya Prisons adek nono e tugo mar laro jaloch mar league ma seasoni. KCB noyudo loch mar 28, 26, 26, 24 kod 25. Tugo nono goya lap ma Kasarani Indo Arena. Mano koro nyiso ni timbe adek omakore e thuolo mokwongo ka koro biro chuno ni timbe adek go mondo ogochi giko kendo mar yango jaloch. Kocha mar KCB Jafeth Munala kod mano mar Kenya Prison Jospa Barasa duto opako timbegi kuom duoko makawuono. But kesho niko na imani kwamba watakuja wakijua kwamba hiyo ni final sasa. Sababu kila mtu amepoteza moja. So kesho ndio siku ya mwisho na niko na imani kwamba tutarejea vyema na tutacheza vizuri. Ile finishing ndio nifika mahali nikakosa. But najua ndawako on that na kesho ndakuja nikiwa strong. Ilikuwa ni by force, lazima tungeshinda leo. Ilikuwa ni by force. So tulikuja kama tunasema it's better upigwe kama you are fighting. Usipigwe kama jana ni kama we are doing nothing. So walikuja leo wakijua tunapigana mpaka tushinda. Hakuna ama tusikuje kesho. So lakini nashukuru sana wangu wamecheza vizuri na tumeweza kupata ushindi ya siku ya leo.